Sership ke bulna tu clear tu te chibai ule chanchin thar ilongai thlang a chiar tu tibek cham liana voin khan Sership district excise and narcotic department chuan anrui loman te lesukota antiral voin April nili sangni somni pani khan Sership excise and narcotic department te chuan kumin Mars le April thachunga rakzu anman liter sangkha zali chuang chu an leibua heng anzuman te hi aizol phunchong atanga local anman te niin heng rakzu te hi Sership thenzol keitrum le mol thuam le khudang danga zortur ne hriat ani hengba ka hian zu le ruihlo dang thanem tak anman to te chu Sership district court lama an thlen to bok ani Sership excise and narcotic department te hian kumin sangni somni pani kumtir January thla tang khan rakzu liter sangkha zali heroin number 4 gram zathum pariat point pani pali le Ganja gram riat point paruk pathum loman to in ruihlo nei tumi pali le ruihlo phurnali thei pathum an loman to boka ruihlo kai noi case pathum an lo jeglu to bok ani Sership excise and narcotic department te hian zu le ruihlo dap chuna le athat lo je injirtir na konga district chung khotin tlo chu vek tuma ma an lak mek thu te amaro chu covid-19 ripui lenga wang le thoktu in dailo na wangin he anti drugs awareness campaign chu duanga chakama anlak thailo thu te an soya chuti lai ro chuan tlomai pol oime tenen trangkopa zule ruihlo chi sang sang an lo man to na lom thu an soiba ka zule ruihlo dap chu na konga mi puite tran puya troi om na an mamo reng thu an soinon le bok ani tundin huna Sership excise and narcotic department noya hian thoktu inspector pakhat sub inspector pathum ASI pakhat head constable pahni le driver pakhat le constable som pasiri anom meka heng constable som pasiri zinga hian driver pathum anom mek bok ani kumin January ni khada tanga Mars ni somthum thleng khan Sership police station a thu buai somni pariat zialu ani Sership police station a tanga thu kan don danin kumin sangni somni January ni khada tanga Mars ni somthum thleng khan case somni pasari zialu to ania case som pakhat charge sheet to ni in case som pasari investigation ti mek alo mani case som pasari chuizui mek atang hian naupang kumtling lo koi khem pokso ek noya case pathum amin damdoi kai noi NDNPS ek noya case pakhat zukai noi MLPC ek noya case pathum kumtling lo poi khoi juvenile justice ek noya case pakhat te zialu ni in adang zong case som pakhat hi Indian Penal Code IPC noya zialu ania case number hi ruk case ani Sership police te hian an har satna berchu thoktu mishing in dai tok lo na ani thule ruihlo number 4 chungchanga pe chuan rinhlel te vel chot tu mishing an mo tama wangin chutiang tur anam lo wangin number 4 hlur tak kara po malak chak a har hle ti kan palai zona changin an soibok ani tundin huna Sership district a shikai en ko lai mi jani somni pasari an lo mek nimin pathiani khan Sership district a covid-19 shikai mu tharle en kol dam chinchi anom lova inrini khan Sership district ka covid-19 shikai mi somni patum mu belni in anjinga somni pani te hi rapid antigen test manga shikai mu te ania anjinga mi pariat te hi Sership a shikai mu te ni in PNA venga mi pali IOC veng le New Sership nota mi pani ve mu ania hengba ka hian not van lai phai le bok tlanga shikai mi panga ve mu ni in vancheng te ami pathum le thenzola mi shikai mi pani mu ani bok irini khan Sership district a covid-19 shikai en kol dam mi somthum panga an uma heti hian nimin thleng khan Sership district a shikai mu chu to chu mi sing kha sangthum zathum somni pathum ni in anjinga mi sing kha sangthum somruk pathum te chu en kol dam ani to a shikai mu atanga chu tin zazela somko paret point bial pali te en kol dam ni to in shikai en kol lai mi jani somni pasari an lo ma shikai zinga mi somthum pathum an boral to bok ani lungtan VC vice president le midang pathum chuan na kar chu chingchip daya che chualin kar chuang te hi amona an boral nizan masa dar kovel khan mi pali chuan na Maruti car Alto 800 MZ04 A3840 chu chingchip le bak tong in kar bu kang kon kongthlang oi atlan liamin kar chuang te puar ding liana lungtan VC vice president kar nei tu le khaltu ni bok putlang siama lungtan pul sang lina Aizol Republic veng thlang le pu PC la rimrota Aizol Republic veng thlang te chu amona an boral ngal ani
thu don danin zir top tlai khan pu sang liana Aizawl Republic veng thlang te chuan pu ding liana lungtan VC Vice President kar hi Aizawl lama an haira ama zan lama mithilumen tlai var to nima se mi mamo na ngai poimo in Aizawl lam aron pan puya ama zan lama tlai var to ani awangin khalchok tu driver dang a thian pa po a hruaitel nge ni a thu don ani zir top zandar som pakhat vel khan he kar chuang pu tlang siam chu anu puina nai biak danin main road lama kallova tlang pui le kholai longin kara an tlan mek thu hriat ania an chungten ngai that lo na nei lova anom hnuwa inrini chhun lam thleng khan chanchin engma an thria zui thei tak lo awangin lungtan khutlang hruai tu te shril ni in an chin hriat tumin khutlang hruai tu ten ma an la nga la kar hire tu ber pulal sang lena phone chu aring tlang thin ma se thang tu anom thei lo awangin lungtan atanga nu chui ten lungtan atanga lamkal te in tirin tlang pui le kholai longin karam te Shership Saphet Quarters OMA huam chung branch rang te point an huam chung lam lian dung te an lo dap puya hengba ka hian Aizawl SP traffic le sumsui le hui fang khutlang te point an area te an lo zon pui ba ka Shership le Sialsuk police te point thei top an lo chu puya Zolbu group OMA hnuaya OMA branch rang te point an area theu na sataka an zon pui hnuwa bukang kon branch OMA te chuan inrini zandar ko vel khan singchip dai bukang kona kar hi che solin kara chuangte chu an vai nan thivek ti an hri chuak ta ani motori kong thlang oi metar za somni athui alumani ruangte hi inrin zan vek khan singpui run chingchi pa lak pheini in pathiani khan Shership damdo ina postmortem ani hnuin anumna lam Aizawl le lungtan lampan pui ngal ania nimin pathiani khan vuilem ngal anni lungtana hian thlan panhi lengai wangin lungtan branch OMA thlan lai pui hian neutral rang le khohai branch atangin mi engmazat an thok chuak bok ani Inrini Khan Dr. Renu Sharma Mizoram Chief Secretary chuan Government Shership College lo in Shership Department rang office head tenen inkom ho na hun an mangbok Inrini tu Khan Chief Secretary hian tun hnaya nak accreditation grade e mutar Government Shership College atloa amun ma te fangin principal pularam siam le thok tu dang tenen inkom ho na hun an manga hemenu hian DC Conference Hall Shership head of office tenen inkom ho na hun an nei bok ani he inkom ho na hian Dr. Renu Sharma chuan Shership district in mason na duom tak ani te chu lom amati thu soin officer kalkhom te chu anna tho trewa thei top chu zel turin asrila fur lo hnai le to a fur lo thlen ma in bu sai lok ngai na chia te po in pu cha turin acha ani COVID-19 shripuin minla kiansan lo ti hri a COVID-19 laka himna dan CAB te thataka zom thin turin mi pui te ko mu tu tur ani thu te officer te chu acha a zirna in te po kaltran le to turan ni awangin zirna in te po in thataka CAB zom turin acha bok ani officer kalkhom te chu an hmalak na sang te zotin harsatna anei te chu DC shrilshri a DC kaltlanga atulang zela in thriat tir tona zui pui thin tur thu alo shril ani he hun pulang mon sang ralte additional DC kai hruaya hian Shership Borsa P Najuk Kumar IAS chuan Shership district din huntlang puile district chunga sarkar hmalak na langsar zual report apea he huna hian pu Stephen Larin ama SP le officer dangte an kaltra le ani head of office tenen inkom ho na anne zonu hian Shership district hospital tlo le in oxygen plant le hospital mun mate atlo kuala PGCIL CSR manga Shership district hospital sakthar tura ro manna ompo chaktaka bozuya ama theyang bera na tran an tum tur tu te po thok tu te hi alo hril ani Shership damdo in atlo nu hian district agriculture office lo in agriculture complex sa thlai herna sang te atlo a DAO committee room a thok tu te nen inkum ho na hun nein putlang ti moi zo te DA chuan malak na langsar zual te report alo pe ani Shership Saphet Quarters OMA room manna in Inrini Khan Shership auditorium a bungroseng hoile chei that natlang pui tho ani tun hnaya Shership auditorium chunga bungrothen khatte nasataka su samani awanga malak na kaljela Inrini Khan Shership Saphet Quarters OMA malak na in tang chunga OMA branch rang ten natlang pui anneya he natlang a hian auditorium chung su samna bungrot chiate seng hoin abulvel an himte then fai ania heba ka hian achung mun sang te then fai ni in stage suat chiate po triatin siam thatle ani bok he natlang a hian mi za vel thokin Shership Saphet Quarters OMA te hian tun tlatop lama hian Shership auditorium hero relin khom neina tan man antum ani he natlang hi UDNPA department atangin district urban development officer
lal thang hliri pau tu le atho pui te po in an tel puya natlang te mamo tur bungro chi sang sang le lir thei ba ka eile in an tum sak bok ani tuntruma natlang ba ka hian auditorium che thaturin malak zelan don ti an soya tuna hian abangdar hlang then khat ke te po thlak tura cha mek ni in hunrei lote a man thei tura peile thuai be se ani Thenzol JNV Zirlai ten India Prime Minister in Zirlai Titana program abuat sai Pariksha Pi Charcha an Jim Prime Minister Narendra Modi hovin inrini chundar sompakhat khan India Zirlai te rilrujang khai le engthol zoka exam an ma chon theina na program buat sai Pariksha Pi Charcha sangni somni pani chu Talkotara Stadium New Delhi man ania he hun man hi India rampuma Doordarshan le TV channel dang ba ka online social media atang te in live pek chu ania he hun hi Mizorama Central School ding Masaber Shership District a Thenzola JNV a po urusun takin Prime Minister hun man role hian man ania PM tu soi hi an en ho ani Thenzol JNV a hian New Delhi Prime Minister program Pariksha Pi Charcha sangni somni pani on the subject Pariksha ki baat Prime Minister ke साथ Prime Minister Narendra Modi tu soi hi JNV staff zirtir tu le zirlai na pangba ka Thenzol khuchunga media ten ahovin MP hola an en hawa Prime Minister tu soi zo hian JNV principal Pradeep Kumar kai hruain Prime Minister tu soi zulzuin zirlai ten exam awanga hlothon na rilru le ipik na rilru an nei thin ti kian dan tur le nuam ti taka rilru engthol taka exam an ma son thei dan tur sang sang te soi ho na nei ania infui tharna hun an mangbok ani Khatizom kha chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ani e